The Bible is the word of God, and God resides in the word, and the word that comes from God will not go back to him empty-handed. It will definitely accomplish that the Heavenly Father has ordained in your life. Mikpo gome le Dutoƒo nye kaka ona gan si le dzi yim le Jalingo le Taraba ƒe duame le Nigeria. Esi dzo dankɔɖo be dziƒoƒe gaɖeɖe to Kristo dzi kpakple nɔla kple Dr. William Kumuyi tso le tsi sia ƒe ŋkeke blaeve-nelia va se ɖe le tsi etɔ̃lia ƒe ŋkeke gbãtɔ dzi le ƒe sia me fiasia tso gatɔ̃. I am W.F. Komoyi. I can tell you that these global crusades have touched many lives and still continue to touch many lives. Enye eyi sia kpe ɖe mia ŋuti be miakpɔ gaɖeɖe tso nu vɔ̃ tete ɖe to dɔléle fiƒode kpakple agba vovovowo si me. Dziƒoƒe gaɖeɖe le miaƒe asitsɔƒe mi lée to gomekɔkɔ le nyanyui kaka wɔna gã sia me to agbedodohamea ƒe nyakakamɔnu vovovowo dzi le Togo abe Zoom, YouTube, Free Conference Call kpakple bubuawo tso yewo ɖe agbe le tsi sia ƒe ŋkeke blaeve-nelia va se ɖe blaɖa le tsi etɔ̃lia ƒe ŋkeke gbãtɔ dzi. Mawunya gblɔla nɔla kple Dr. William Kumuyi gale Biblia me nye teƒewo ɖe ge ɖe go na mi eye Mawu ƒe amenuveve kple ƒe ŋusẽ woagaɖe wo ɖokuiwo ɖe go geɖe. Dziƒoƒe gaɖeɖe to Kristo dzi kpakple nɔla bubutɔ kple Dr. William Kumuyi enye mawunya kakawo na gã ɖe si medze be wòada wo ƒu o. Fie sia fie minɔ kadede me eye miaxɔ miaƒe dziƒo gaɖeɖe.